Because when Yami are someone or your home, Yami is spirit. Was it done in prayer? Pentecost didn't do yam. Ijat set a crema. Ijaban set a crema. Candle. And ye jet set a crema. Or say, see will be 80 feet. No, such a can't have. It is a bomb pie, and say, when Yami or you jack. Internet is so judge the bomb pie. Okay. Yeah. It will be you so candle on your bonnet. I, you're quite in you so can you so jagu and cassa. Ijankasa ni yeso. Say ensu nya nyame ne bo ensu. Obetu ensu. To so aboabo ensu ano. Ene otu ni din epo. Papa. Epo. Enye nyame ne bo ye obetu ye. Obo ade bo. Yes. Oya obo ade on ne bo ne nyina na e da se obetu epo. Nti wo say me bato fa ko Genesis. Wo se na sa obo ade na sa ase ye sakasaka. Ne ensu ne taatai. Na wo pie ni nyina egu faako. Na otu ni din epo. So sofo ye bone kora mpo na wonim se asi wotwa nantwie abra wasoma ne doba krona na be wudi ne emoja no uhunu moja no wan emoja no ewan uhunu si agina di yes si ehunu ni agina di sa ene yesu moja ne gusu ho bi si ene ho bi papa dent na beka si yesu moja ne ni ho bi yesu moja no ene ho bi the reason why make just yesu moja ne ni ho bi won say se emoja ne wo ho a enka boni anipa edi no enka wo jan so yes enti se wo ba me ho a no aye boni ebia wa ya bo se me yetem woni obi kunu akoda enti na ese se be papa ma yes moja me ko fe no we me dia pata boni there be because onyame no me kura me hu ne da osofu bi o ka se hu nyame oboa eye bofo na bi hu no nyame wono hinta ne ho. So yes, most of the angels in the baby they want to see the creator, but no. Into so be almost yam sanity. Ain't no as a sewa bana why ye boni bino. Media boas yes a more ecrani nipa crasses. Where ye bako. Timin kuankasa. As a dear boas sedamount until the abuа moja the patama would nipa. Abusunya se wo social media no so a ene akwakoye nkomo ene ntwinwa hwe bebre ena ekoso ewo media no so ne nyina no se sofo bi akoka se o the candle ena ebom paye ene nti Christopher no mumu ache ebi kire se nyame nipa o de sofo o de candle ebom paye de ene ne sen sofo yi e kire se wo no se wo bom paye a ejina ehawa ba ne so ho paye ene eho candle ene obeyusu nti se ne ehaw no esu o yusu 7 candles ehaw ni ko ne ma fa se o ye teen problem a obey you 14 candles na fe how no mapija outdoor problem and obey you 21 enti dem mo how na ba no timi kwa akosi 91 candles there and e how bi anka dem bi enu ebetimi na asase so ba sa Christopher se ene na sofo yi enye nyame sunsun no de yeduma ne mo ehunhum bi ena ode yeduma enti ene candle a wo hyehye na busia enye no kwa fe social media kro na so a ye hu se ne sofo ojaba ne nsem no abeto ho na ye ebeto ho na bidura kasa nke be ya kasofo ni ojaba ma wo ma mekasa na so ba bonse beji atu se an waye oye nipa wonye ntabo enu nti sa kono ba no ho na so koye ya eye mfumso na aba nyame nipa wotimi ya de ese gitum se eye mfumso wenim ne ensem a ekoso media no so ama Ghana fo adwuma ya mokesi nse ne so maji e ye to hwi e de afinkran aba bepiem e wo teacher manti a yabo pri warrior prophet and the man himself I be say ensem ya ekoso san eno sigi ensem ne fa ensem busia kame ho Abraham ma warrior prophet akwaba. Papa chamo wakwaba mejo so mame papa we de ba ya boko ya asem ni esi wanti ye de komo no ehhehye so a ye ni kan embisa se ye nim se candle de enka ye so candle a ye fresh saint ye fra honhom ye dan na sofo a wo bompa ye ka se me de empire me bono se mpese e kontema me use candle na de bompa ye yeah ba hima me che wa tiefu ni na osofo e use candle a onye bone because when nyame aye somo no oye honhom nyame yes spirit was it done in prayer Pentecost didn't do yam ijat set a crema ijaban set a crema candle and ye jet set a crema or say see will be 80 feet no such a can't have it is a bomb pie and say when nyame o you ja internet say so judge bomb pie okay yeah
nti obi yusu kendo a onye bone ye kwa de yusu kendo yeso jawu ankasa ijankasa ne yeso papa ye hwe entity ya ye nya no ye fie mo frase ba entity ye bi ti se presby be ti se pentecost woman wo ma daada no nti ne bone ye koso because the presby obi ti wo odi obi ye nche no obi ti wo oyere ye nche no obi wo ti wo odi nsemo no ye nche no ne so titi mmiri mu no ko nyame fie atunsun wo ho a wo di bone a echo ne se na semu ye sunsun na semu ye oja ana ne ye yi eja na firim papa ye hwe wo mo a omo frɛ ahonhom na ya so onyame wo ye honhom occult ya onyame o ye honhom enti se ye frɛ nyame a ete se nya akade a ye de be frɛ no emra Moses hu metatron krampo no oba ti se ja o se woro na mu babo no ba bia wo gya na yasase konkron enti se ye frɛ nyame honhom a ye di gya ne frɛ no papa ye di gya ane honhom bia so wo na akade okay enu ti ne hu ti bi nyi twenen emfira sori yim because ye body twenen a ye de twibi bi ba ti wotimi ni twenen fira sori yim enti no enu titi mire mo ohini wu a ni esi etumpan so ye si etumpan so do hene na ntimi ansori ene chese na na enti no twenen de wotimi nyi fira sori yim na candle de na wan so so for no anya ewe ka candle ka ke no wase no mo ka sei ni ma ye esene candle no kra waso papa say na make sure say entity na ye nya ye no if you say ye nim say obi fresh center or so candle yes okotofo no o so candle because some frɛ honhom say wo nyame din nyame say ye so nye nyame ne bo okotofo no oboso nye nyame ne bo mama atanya nye nyame ne bo no na wo frɛ supremo na nkasa okotoko yusu candle ni nyame nyusu de an nyame no be yusu ejawu ankasa kende dua so sene mensa ene obe yusu eba ne sa enye honhom bi ne ye frɛ ne da hye sɛ ye frɛ nyame honhom free say all cut use spirit a candle na nyame sofo nso use candle na difference be ne mum yes die ntia ema ensonson ye ba mu ne sɛ onyame oye honhom ena honhom e we wiase nyina eda nyame nti na si nyame ye kokoromotie ye nsan homopo oye supremo oye creator nti sɛ ye frɛ ne ma ne ye use candle na ye frɛ papa na de ne be use yes nti osofu yusu ke no nya bon yeah papa ne wo ken obi beka se e wapam dada anim abra yesu ba asa na wo se apam dada no ene apam foforo so yes so wuti we wuti ntwa unifu ba akontonko ne so yes ayesu ye bema wuti ntwa wo hwa enya wo kwati mfi ho ko di nyina ya ba ko ne ma ne ye adwuma ntino e ya apam dada na apam foforo no ete se hwa na ade no utwa ba ko pe ade be yawo okay tini nyina ye ba ko okay sa ena apam foforo no kurampo no eniema wo mu kura ase ne dada no unu sa ba kan bi ese se wo dwira no because Yesu Kristo na menu mienu di na chi no ye bi ma no ye dwira no enti abakan fo se wa anwira abakan nta na yi yes enti u kan Matthew 2:22 e wo ho wo bi akan ne ye fa nkyere wo what you say abofra bie yefu no yemfa na konkron mawurade nti Yesu Kristo ye bi man sa no kan Genesis 15 Abraham ne papa efe ye obosomfo nti nyame frɛ no o kyerɛ niema Abraham onfa mmara asan Abraham ye Abraham nti menumi no se ye Abraham asefo a ana no yato ya sabi yato akoni anu tu no ko asɔre dem a Kristofo na ye brekesi adintia because onyame na ye som no ankasa no wo mu ni mo sanity ye hwe bibi o Luke 2:22 no wose na wana hodwira na duru ye se de Mose mrase wodi Yesu Kristo akọ Jerusalem so de ne koma Awurade se de watro wa Awurade mra mu se obarima biara obibie yefuna no yes obefe no konkron Awurade na wakoba afode ye se de tie wa Awurade mra mu wose won fa nyankuku mienu wose odwankuku anasa bro no mama mienu nti na we ne yapam foforo no nti Yesu Kristo na menu mienu si yeso mo no wono kura ye wo no krampo no ye de abro no ma na dwira no na wo de ne de adwira petition eno so Yesu Kristo ni papa ne wo kinkan yi obi beka se sa abre no na afei na ya wo no eno nti na emra eye adwuma no eye Mose mra no beto law is law mame Donald Trump e be se emra so America obi en fra America foreigner in fra America nyo no mu firi wo emra ye emra
ene se wo yo Kristo ni a di anyame asade so oso na asem ye sunsun na asem ye oja enti se me si me yo Kristo ni a ane na me ndi nyame asade so se pray before we pray na su nyame si obi bia obawi pray ko no ye na chiwade ye se nipa no betan na so mu nyae no bi ko so kendo na kasa obi aso kendo no wo a wo kutu kwaso no wi pray ko no wo kwa do sin bosomsum ni nyame tan eti obi a wo so kendo no onye pray ko no so ye okoto ko ye kronkron da no wo Kristo ni a wo so wo ko Kristo mu a wa ko wia no akwa nani kwe obuya o daddy o kan Isaiah o so obi bia wo wi pray ko no nani besan no beto atantan de agu ne so timino mi no se ye Kristo fo na se e ka so ko wi pray ko obi so kendo na ye ko kasa obi so ja na ye ko kasa de bia se ka ya no tu abra ye born asendue no o se ensamadan ni mote moja ne so fom no o se wawie enu nti moja ne ye ba kopa ye born asendue sa time no se no ye ntwa moja biem sa enyema asem pa na ne me so me wasem de mamotiefu man ntamadan ni mote ya moja ne so fom wo se me no mienu nko ne yanko ye bone na de so se ni sei ama ye so entu ye odebone ye nia you are not covered with the blood of Jesus. So yes here because the moment ya wo be ye bone no wo frɛ moja na emfam yes moja ba ifo moda yes moja na abaifo moda so yes moja ko no no so se nka woni mbi ubo bi deliver na honhom bone ba wo ka fa no so ka fa ya ni bi because wo hunu se wo a wo tu jani go no so no wan ka ta ho nyina ye pe enti ni se moja no abeko amayenya ye bone nti ni moja no be koma ayen e moja no be koma e bone ye jaaye adamani ya jabo ye mo ye nyabo ene ko dia tofu ko na ebo na kese enti be de ni moja na ko amaye enti moja ne dia nya dia so yo de boni ye ni Yesu moja enke unka ho wose oba ma de boni yefu wa ma papa so se ye nsakra ya adwene ya de so si ni se ya amaye so ene ya adwene ya sakra sene ye nko so ne ma asofu enfom nsanko wo ye ngodi ye da isi nsakra enti ya dan no nsanko bo Yesu din semi Yesu moja nka wanim a obadwaman anya de moja be kasama there be en kasama until you are not covered with the blood of Jesus and ade a wodi ensan ye no wodi nsuo ye a enye yeda so yes here etino Abraham na ne papa yo konfo Abraham efiri na Japan no wonyame wo ye supreme na so ka kire Abraham se ko madam fo no ma jew tada ya da so fo no ka kire yen ko matwam ma jew pie su lose but when nyame ye nyame no wo kire ne niema a won famra wo Genesis 15 and san Abraham e fini papa apam eti die ama Kristo so ma ye saa no efiri ye nya sofofo no ena ama Kristo so ma ye basa because ye nka no kore ade nti na bibi betu Kristo ni no odwane e ko konfo ho bibi betu Kristo ni no okoma na ma kwaje aduro yes what be say the reason why because ye nyame na ye som no nyame sa won hunu nyame akwanya wo ti aso de ho bebre because unni nyame na kwanya onyame wo ye honhom enu ni ye kwa so de fia ye hu nyame no it was ye som no wo sunsun ni no kudem sa wo ye honhom na ye mfa ye ni hu no sa wo di eja bi kokana wo de kofra ahonhom bebre ni wo wiase yes intenya wo be de hu se nyame eja na waso no ewodi a wafre eja na waso no se ye nyame fire nyame maamu ataso afren so yase enti eja na waso no eno ne be kire yase bia na ba no ene be kire bia koro enti ne eja na waf ayeso bia ko nsuo na okoya kwankire ahonhom ye nsa ne wo nsuo onyame honhom bosom emotia to sin ne honhom botu nsuo ani tinye to bi ko nsuo ne tini so okofre sit eni ma me nsa ne wo nsuo enti no sese ye bompa ya ye nhye ye piem na ye bompa ye se be ye na ahonhom na si bi o boni a wa ye enti no untimi nhye pie ni mu bompa ye because wo firi pie ni mu a obi akowe wo dantum so tiase enti no o boni a wa ye wo ye de nhye piem ye to so adom no wo ye so se wo ba ye ho a ye tie mu a wo nyame bete me ne ase ne wo aye to ko na na do ho ana ye wura Mahama ho ukosi ye mpiso a
because no anything ye minister of God anything a man ba enu kwan se ye di wo mo because ye ni mo de enu kwan se ye said so yes anything man nipa e ba osofo ho etu ko osofo ho a wo kwohwehwe nyame anim adom anything Naaman na kola na ka chese so wo difu ye wo Samaria yi ho anka wo kwata ne beko so yes anything mamo ba ye ho no mo no enti no ma no mo ba ye ho ani nkwan se ye den ye ne mo deda sa na ya neti okay papa ye gusua wo candle no fi se candle ya asem ya kwakọ ya asem bi a e kire Ghana fa candle ne dia o bu akora mo nso o kire mu no wo kire se how ni bi ye 7 e bi ye 14 e bi ye 21 candle dia ma me ye what type bi a ye so ye wo the red candle ye wo the white candle ye wo the yellow candle ye wo the green candle ye wo purple ye wo pink ye wo candle no colors works a lot enu nti no so bi bie company a wo hwehwe authority colors what dey be papa nya bosomsem debi so tiase obi bie company o hwehwe authority colors wo dey ahwe omo bobo on kra o hye Jessica na bia untimi hye da colors works a lot and a day bomb be on the color we use day bomb be also on the buffalo obi on the planet official enti no enye what o my Ghana ya bosonsam sa na Christopher atu ye ne ma papa to akone ene akonfu akofa na omo di use no ntimi o Christo ni ho kire ope no ko akonfu ho bakateri kurampo ne ye asofofo ye dia ye ne sese ye hye bakateri o se ye pama sofotare a ye ma asye ne nyete se bakateri pepepe but enne na dwaman nti no asofo no ehye tight peti no mo hwe apia gu baabi na ma ne betena ho a no mo ekondo no ma ya se bo mo tokum enti asofo no mo ntade asofo die watade ya tade yu ukata ho sie se de obi enhu no wo body ho kura mpo na ne kon akwakodo because the man be kwa sorry awari enti no mo kwa sorry enti wo sofo no wo tight to hwe na okoti no mu te ube ma so a o be how sanity papa wo kire se ensuo kra honhom miensa enti se eya honhom miensa na na wo bi kwa kogina nsuo a honhom miensa wo na nyame so nyame oye nyame nunkuntwefo no oni sa honhom no omo ni tweka wo nsuo mu ho wo se ensuo nyame ne bo nsuo obetu nsuo to so aboabo nsuo ano ene otu ni din epo papa epo enye nyame ne boy obeto ye obo ade boy yes obo ade on the boy ne nyina na but obeto epo enti wo say me but fa me ko Genesis wo se na sa obo ade na sa ase sakasaka na nsuo ne taatai na wo pie ni nyina egu faako na otu ni din epo enti epo da wo no okita tumi ye enti ni nyame enti apo nyame wato ne punum wo so wo de apo ahye punum na wa kyerece na hantan asoche no ene emra ne duro enti na apo obo asoche a na asan akomechi ene no yesi ate abisa eno ne yasem akomo wo yeso ne nkyiremu so yase wo sunsun sem no ene mana nkasa no ye nim sunsun sem because no o ye titini dia unnim sunsun niama unenne no ye kwa so de fia bible na nkasa no ye nkyire ye yie ade a be favor ye for aforebo e pe na asofofo no ye den e kire o be ware I receive will be too kind I receive onipa na obeware na ebi o mpramie no nti hwa na ebeware no onipa na wo hye de nkom so obeware na ebi na sofo no sofo ono sofo otwempena oye de kwa ware nti de niema bi wo no ma ye nkyire eniema e wo bible no ma betimi aboa yen nti wo nyame epo oboaboa no ene wo tu ni din epo ba bi wa kan yanko Genesis 1 verse 9 osi no Nyankopon ka se nsuo e wo osoro ase emo ano wo faako osi nsuo e wo osoro ase emo ano wo faako ti na nsuo no wo hodeda na yesa osi yesa etie no na wo fra pese na sase wo fra pese na sase na nsuo mu ano no de nsuo mu ano no de wo fra na epo Job 38 verse 8
What's na one a car position upon us one car push up, plenty of poor and Nasa Punum. Ya to assassin young poor. A bit of free assassin, Yamoye, then a pie, because no one got any pie. Now, didn't Munkum me and Catan. Was saying the sum can be summy and a bomb. Nami try a poor and also see it, sir. Let me see a buying near Pon. Namika said, a herina apple brabedru. Yes, Naman Trasso. Until Yami a bobby a apple emra me do was in my one trap. Papa, o ka bibi se ene asofo no wo mo ye a ene aforebo ene se chiro ne se ye mo abo ahotefo na no wo mo enam aforebo so ene nyame nya apam enti enye aforebo so na nyame nya ba anya apam na sa candle ne nya ma hyehye ne we isa hyehye no eno ye koye a enya honhom foforo bi na ne omugo nya apam no se Zakaria die ne o ya ohunu nyame bofo na wo hye aduham ene ohunu nyame bofo ebe hye ne nkom so yase no wo hye aduham tete me nkompo be bafore ya ye hyehyegya eye odwan a eye duane a ya hye no se ne afore bosika ne ye hye no ye hye no o hye ka tete me na eto mo hye no mo de gugjem na hye de amanyame wo so de ade amanyame e de gugjem ne ya hye ne mpampa na ye den akoso because ye honhom tete me no bi o be bafore ya amanyame no wo hyehyegya na enne enna nyamesom aye bibia ye den ewo ho ntama nipa ye confused but the right channel nyame o ye spirit ti wo som na so som wo sunsum ne nokodo etu ko gina so dem ye ka bo prakata prekete prakata no wa besen yakọ ta bi tu ka bo no obeye sa wo hu nyame ni mo nyam da because what ntama me ma me no na ma be gina wani na me se ma ka bo prekete prakata obeka se ma bodam neto sa kasa no e yo suru kasa nti honhom ma wo so a yen cartons denko okay can you show me Luke 1 verse 8 was na e ba say Drew Zakaria sofuku adwuma no ye adwuma no Onyankopon anim no sa said ya sofu dwuma ne tie no okohye aduham what said ya sofu dwuma no and na sofu dwuma ne ye ya topan what said ya sofu dwuma ne tie no okohye aduham wonu se maame o ye tempo a uche asode dan no o ye altar ye woni ma wo de ye altar ne se obi ko bo adwaman ba no be gina altar no na ache obi di nsamone na okoye ade na ache no saa tete mmiri mo no first Pentecost eno ne de ka Pentecost ja Pentecost fo ni twa altar umma duku a untimi ngwa Pentecost asode dan mo da ene Pentecost of mena wo twi tipe no de yomo sam na twe no apre edwom ne bia to ya no aba mu mfinfin no de tia asode fi yo no le so se abofu nti no yankata iti se ye kohia dan mu wa but ene no yenye te be de no onyame wabo aye omo aye because na die ni ye de ya asore dan but se ye si asore dan ya ni epesi onyame be kina asore dan mu ha eni ema sei ni ni ema sei eni ye mfa na we de kan no bi akwahye no mo kan ya de ye no kwa se no kan no kan yanko wose ye wose oyi sukrama hu nyi kwa so de sha asore fio kraman sukraman enwure mu kraman papa enyima num sei no mo keka eya na enya ahonhomosem esi de na wonyame no ya honhom me sei maami wonyame kura nyono ne bo oboso na omutwa kraman ne go ne so wonyame nyono ne bo ma amota epo nyono ne ye wamaya ono ne bo ma amota ono ne bo oboso ono ne bo ahonhom na but ye hu se honhom we nya honhom papa we ena ye honhom papa wo se wo ko wonya ye nyanka wo be ma ne honhom konkon na be konkon no so na abehye ni mu ne me kira wo se o problem na ye wo no ebi ya pam no me fa me santo so nye break loose prokoto prakata prekete isa before ban nya dia me be ye sa de na ma se be kira wo adia wona nano e de ya pam no e odwa ya fabra ne nane e ya ponche fabra ne nane that's all nya fe be dada ma me break loose ma twam ma jew ye de ko twa fi apam Abraham kompo nya ne obotumi no wantimi entwane ne papa pam ni o kire ne ma on famra Gideon krampo no ye kire ne ma Gideon famra ansa ne Gideon e be ye Gideon nti ye ntwa obi fi apam se ko ma tu se ya o mo dada mu enu nti no mo ti wa no mo ti asore won mo bo mere wa ne nkwa akora ne nti ne be ya ne adwaman so aba be rem
sɔfo ɛboɔ ne nsɔrɔma aso wɔ nti wɔkyerɛ nneɛma yɛsi tempo a keka ma me yɛmfa mmra ɔse ne nyame honhom mɛtena hɔ na obi di nsamɔne a nyame honhom abɔ wura obi no wakase hey maame adeɛ sei na woba bɛyɛ kan yɛnkɔ Exodus 25 verse 3 no sina yeni masoafa ebodi amanyine wo nchen sika ne dwete kobere bibre asawa bridu kojan asawa fufuo eni bire chie nwi o se aponchi nwi ojan yi nwoma wa sha ko ojan nwoma ye di sudi ahye sukraman nwoma okuo nua kania ho osra ho eni nuhama wa sha ho eni aduhama ya sha ho adu eni apopo bibira abo o se na mo fa ga tena bia adenti na nadokoto ebo efri Israel beto ayi ma ho no tuyi ane no koto obo fi Israel ebetu ma ne chete na nado woni mode onim suns oya spiritual me trot scam pedi di no ampa so tiasie otimi koto obo abonsambo fi Israel ebetu amene ni mu ma metimi so onim se Ghana fo mo nye ti ade na oye no eso odi tumi bi yedan ehye mamu osana mo nyatena bia konkunu ma me na me ase frade me metenam yes enti ne altar na wo ye na die na wo de ye nyame altar no ti ma mo te nyame so no ya aso for no ma da ma che so ti ase o mo nkire nyame so no yie ko ja mo ye honhom papa obi beka se ne wo kan nyina se dem di kan no eno wo apam dada ni apam fufu eno ni me si o mo ntim firim de obi bi obeka no no wate afirim to father say we yi mienu na ebo wanim no ntimi nti ba ko mfiri wono mo ni mienu nyina aye adwuma e wo bia ni adwuma wo ye so ti ase e wo bia ni adwuma ayese wo se ene wano ntimi ntutu wo se nyina mfiri wanim e wo bia ni adwuma wo ye eye bible baako wo se wa mase wo be sai mmara no na wo be hye mu kena enti yesu ameyi ya mfirim wo be hye mu kena ti ye apam dada apam foforo no ti na krito fo mo obra mo be ko so abresa because mo nyi bibia ani ene mo mfa bibia mo ni se mo ko gina so dem ko bu atopan ko bu nyame so ani nyame wo chap no God doesn't work like that and to the Muslim for they are very strong and powerful o krito ni ba be ko invest no they turn credit na agia eti ayi ni adwum ni late ba ko ayi 30 million no dey keep gene ho no asidan obi be say NSS na wo Canada na candle no emfaso de wo so na ye de we candle na emfaso de wo candle na say wo nyame wo yoja enti say me bompa ye na me pese odoma nko betie ne ntama esi mi soja de bompa ye wo se ma me mpa e bo nya duham wo wanim enti die ne wo so nyame se me ma because candle is a perfume enti ne na wo bompa ye se wo sra na wo dware so yes ye wo bompa ye si no ti dana samo na say wo se wo dware ba ko yi won se ti ato afaso wo bompa ye si wo dware na wa sre duham na ho ye hwama na wo mpa e bo na ye duham wo nyame anim ti yemfa yensa pan ye kase yemfa yensa pan ko nyame fi a wo tibi nko sunsum anim a wo de wonsa pan beko edi ni kita woduham wan o kende wan winsense wan Revelation 8 verse 2 no asena me na bofo ba so so ojine Nyankopon ni abofo no kora ba so no mje Nyankopon ye de o mo ye o me ma wa tuturbento so na obofo foforo ba begina aforo bichi ano a okura sika hwam kuru wo si aforo buki ya na wo he wa sedi fie wo kita sika hwam kuruwa no me ma won nuhwam pi o ma o maduham aduham ye de incense so won fan kan tifo nyina pa ebo ho enti no yo hoti ni no so hote na bompa ya sa suru kutukuru to prakata na wo ye no e de ne ka ho hwe nka ho empa wona wo no kende we aso de be ne ba first Roman for ne ba first ne na nsenya na topafu yi enum ba be keka ho na Roman aso de ba first still now do mo tia no mo tia omo shi incense omo piti nsuo omo so candle ti wo nyame wo ye honhom nti ye som no wo sunsum ene na sorofo na ye omo so wa na ye nyame wan ye ni pati se mo an but wo nyame honhom ene ba ye so ye different from you guys nti no osofo bia nye nyame nti ye di nyame ya hyede ye so se de Roman fo ne ba first no ebe a omo ye different nyame no ene a ye ba ni ye se eyi de osukwadu a abere kura wada no Owusu bu no si moti asa omo me enkoda ai
warrior was yes say a bomb paya ye na ja wo soro udi won tew enu na ba ifo ni anya no mo kan enu nya no mo kan de adwaman ye ben ye ja wo soro udi won tew ahini mra na opanya wasase so se de ye osoro ye osoro no wan ni kodi obi osoro papa ne wo kan enye nipa yesu bamboni na ye sa ne na emu enye se ne nyame kan na ntisa oh musu bamboni eni mo adwaman eni entity ya asofu bi no ntimi ntete because no se me yosofu wo me wo me yosofu wo na e bia me di ma me ense o ma sore dem ho a e ma ne se no ma dwen be ka kire won se no mo ba dwen fa me ho yes to be ka se no papa idie wo ye nyame ni papa ni nyame honhom wo ni mo hwe oni pa bia no wo ina godo se wo ya de bi na nya ina god no tia enu nti no ni pa bia won timi ntwa wo ho ntro because you can't deny who do them who inner God like a such as na there say we na no gina nipa mu si wadina to nipa bia wontimi ntwa ntro nkyira wankasa wo ti ye ni mode ye nside na Christopher o ka no kora kyira wo mu a o ma yesa brochirefo abrochire ni wo ka no kora kyira na wo mpati wo twa ntro because the Christopher no mpa no kora ka osofo be ka no kora kyira mo o mo nyini ni enti na ade se atopafo ya won be kiro say I see I hear I see mabawura wabusuam mabawura obi abusuya code da no ye de bawura babusuam just like that you see amobaye no mabawura ha no beto ma be pa amokronfo yes ti yembonwura obi fie just like that sir o mabawura obi a ogina ho o se mabawura wabusuam yetimi gina yetimi anikan so no yetimi gina ba bi bawura ba bi sa enti na niema akristo so ma ba mu no etutu kakra to see yen kai tete atempo no ene ne okwan pa itimnem ne nipa wusa titimnem ne bone do so sa obi asuda de ene obi di ko gyan bo ade mu ha obi ba kwoti anka no na owi a wate ko gyan na to akone na so first no ko gyan bo anka ma usuro so wo kwoti because of entity ene hwi ni ho obetima hwi bibi ntoda na wo hia supreme obi oyeden eno so bibia ni ho ye ti we no abaye bon na okofiri e ko mu si bibi obe sanity warrior wo kasa no wo kire se candle no ye wo blue ye wo yellow ye wo ayi bia ye wo black nyina wo mu kra enti e be de na nyame baako ya ye bompa ya kire no na nyame so ye gentle na afi obi a ye bompa ya kire na wo ye gentle no aho akohia se ye fa candle no so colors aho do colors no nti no so wo ye nyankonton rainbow ye de colors say bibiri ti wo nyame wo ye all colors wo ye adane wose wo ye asom fra katachie na wo som fra obia choti yasi ti wo nyame wo ye all colors ade njiro ma nyankonton atusi so me frefre nyame se de nyankonton frefre nsuo no nyankonton ye how many colors 7 colors rainbow aye 7 colors enti kendo no de ye kwa ye so black nyina eno anya hyensude bia odi eba kire bibi eno nyina ho se no ye nyankopon ye de frefre nyam wose me frefre nyame se de nyankonton frefre nsuo no enti wo nyame de ye frefre o ye tumi kase o ye supreme enti no dia bosom ebeye no wo nyame beye more than 10 times because new da no so yes here to bosom yisika wo nyame beye billions new da no enti no nyame de wo ye nyame onti wonti sunsun nyame asia e da sem wo pesu hunu nyame a twibe nyame abode wo nyame wo te na bode yim enu ti no obo Adam and Eve no one for man kogu empoa no odom kogu edintrum. You see, you believe will be saying Yamu or quiet because of Adam and Eve. It's never Yami boy Nipano. Now, Yami Murphy, no Bem. Not you believe will be called forest, a Bempah. And I did be recorded to nature. Nature is a mother to us. When Yamu was what maybe in Tanham into the Yama assassin, such as some Wayan. And looking at the be a free Nipahono, assassinated the mine. Ebiane wonyama fa firi so assassin de mai atari assassin de mai and from my nuyama ye oxygen na ye nipo na transfer carbon dioxide am nuya no eni dey say mother nature nti nyam obo yen no odi agya no ti so wa hye na bofo ama yen so onkora yen e wo mo nsam
na ye na ya mpem bo nitim za brabo na ye mo there is stone udi abro bepem enti na obi ntimi nka jo se ene ya candle nya enwe nyina ye twa ne nwa na ndwe nyina ye twa ne candle so do so candle there oni so no low class Chejai na di moja na ye den because ye nim say aboso di moja no pata amman okra me di moja na pata ma oboni bi a wakodi so yase the same so sofo ye bone kora mpo na unim say si wotwa na ndwie abra wasoma ne doba kona mana be wudi ni moja no uhunu moja na wan emoja na ewan uhunu si agina di yes si ehunu ni agina di sa ene Yesu moja na gusu ho bi si ene ho bi papa dent na beka si Yesu moja na ene ho bi Yesu moja na ene ho bi the reason why make just Yesu moja na ene ho bi won say se emoja ne wo ho a enka bone anipa edi no enka wo jan so yes enti se wo ba me ho a no aye bone ebia wa ya bo se me yeten woni obi kunu akoda enti na ese be papa man Yesu moja me ko fere wo me dia pata bone there be because o nyame no me kura me hu ne da osofu bi o ka se hu nyame oboa eye bofo na bi hu nyame wono wo hinta ne ho so yes most of the angels in the baby they want to see the creator but no into so be omo ya muti nyame so mo bo sanity enti no esese wa bana wa ye boni bi no me di aboa sese yes amoa ekra ne nipa kra sese o ye baako timi nku ankasa se me di aboa sedama enti ye di aboa moja ne patama wo nipa Yesu moja na ntimi ampata mese opata ma mo ne kosi sen so tiaze debi because mo ye bone ese mo ye bone sa nti onyame mana no kra ontobi eze nyame to mana otomana mi bisa wo otomana papa debi titi mini mo oyi ko sore nyame honhom timi si obi so wa ye bone no obi gire wanim no ka wanim no gu ani masinti wo kwa sori ya usuru wo ba ofa mpena ene osefo na kasa wa real office wo kwa na wa begina property ne so enti wono kwa no ohu ne left and right kwa na wa check him so ya sinti wono no o ya sori a wo peki film enti no ene no bizaru se nanka tumi Yesu moja na tiasia enka ese kasa iti papa wo chere se Yesu moja no eni kwa na wo ho but mo boni nti no afufa are me na me se moja atumi sa wo me ede na tumi we wo se me ni meja ne ye baako boni na ma na we no nti ni Israel fo no Gaza fo ko ka wo mo no wo ma mo mpa wo mo to medals ura Gaza fo to ese ko mbompa ka Ghana ka ye bompa se de mpa bo etwam ade edi nsuo ye no obi wo ho no ma o si tutura no de aman pese mpa bo no de aman Ghana ka mumye mpa ye bo Israel fo ko mu yi nyame man Gaza fo ko ka wo mo no o mo to medals ne bom o sorry Ghana ye de Christosum sam obi wo no ma na me kasere ko ye yie me kasere esi me wura fa ne mo da esi me di yie prekope azori itwesa o intwesika o yeso osoro boa de oboa no obua o ho ni nyame so obua nti na esi edifuo no ekire ensodema ne enkire kire papa so wonyame na yeso mo no se de mu hu no nya sa anu otie o sa na ti papa wo kasa wo kire se enipa kra ne aboa kra se ye ba akopɛ enti se obi kodi bɔne a aboa ne moja na wo de pata bɔne abo amane enya nipa ne kra na wo twidi ahya bɔne wo gyana dachi be nipa na makum na wawu debi eno de abayifo ne yesa ene okotofo ma na omo yesa ade enti sabayifo no wokoto ye na mo nyame asofo esu mo ye a tie nyina ye ba ko so mo yire ye so yire so mutu omo yo omo de na so ye de angels no they work together different is we have black angels and white angels but the same roles no play so the asia omo so mo for na nyame no wosoro enti niema nyame aye na no mo wiade ba sa ji so omo ye enti nyame so bofo firi soro ba no ba ye de similar to do omo ye na eya de nyame no omo ye wo ho no tiro mo hu ye no ma ba ye